meliang piana ke palian nanging tu sing ngidam tiang tonden gajian dot ngajak kurenan ke salon mareti yang buka isin dompet bakaon kaling ke salon meliang pianak lalian melibas nungang sehang ada bunyi kletak-kletik kadena terek mekirek kilometer listrik ngalih
Sewo lupat. Dia sen medasar guyu tresno ane jalanin jani. Dia ping nyakitin anak wani, nak wani kuranan mangkem ngalih salah abang tu sing kanthi ketara joh kerasa yening beli ngelahang uku dan adi. Ngancan
beli ngecopi pena ini kayaknya nih tak merawat di mata kanya manis cegege mulai punya di